یہ کس کمال واجن موجام زیور یمس اردہن ساسن عالمن ہن نبی رود کھڑا بونٹ کنی ماجن نش دور گچن والو کشمیر کیو جوان بینن پنن دک دیون والو مل ناراض کرن والو تلت تمن پسون میا پن پان یم دپان ہائی پروردگار بچ نیرا سکول بچ نیرا ڈیوٹی بچ نیرا مزور دوست مگر کاش وننا نبری میں گیٹ پیٹ موج گس کرم خدایس حوالہ چوری چوری ماجن ڈیوٹی نیرن والو اد لچ روپیہ نا کیا کمی ونی 2 لچ روپیہ کونا چی تنخواہ اللہ کن نہ لگی اتھ تو نہ لگی کھور کیا جی چنی ماجن آشن خبری چیوان کبر جک سگچان کبر جک انس بن مالک کران عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساروی خود کس بہترین عمل یس ناری جانم نشن زانس بچایا دونس میانی یارو تلیج پننے مس ماج تراوان رویس کن نظر ناز ڈاٹ نبی زود میا پان ود میا کانزن ترائی ساس نظر ہاں میانی پروردگاری چانن خزانن کیا کمی یمی کیر بالک زنائز کا روش متماجی زن گو یوڑ یمی صوت الاولی کی زکس خادم سز آواز بوزن یزن گو یوڑ ماج ون موجی پان ود مئی باوسو چنی دور گومت باوسو زینان میں نیوس نمن پوسن نیرینی کی اللہ اگر کیر بلکہ عمرن چھو برکت ضرورت اگر غمو من چھو آزاد گژھن اگر سکون تو خوشحالی چھو ضرورت کروک پنن بزرگ مال تو ماج راز پائی بڑھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میانیو ٹاٹو میانیو عزیزو کلام بوزن کندر گوشی مبارک دارت آردان ساسن عالمن النبی لامکانک شاہ سوار میلادک مہراز حضو ودمائی میانی النبی سکیا ہو سکران یم صحابہ ایسی اندین وچان دبن بوسوس وچان میں کیا ونی سموج یمی میں دود چچو مد بنو سات چپاڑی پر یس میں پین للناوانس یمی امی ماج آکی سائڑ میں جو دود بے سائڑ دیتن پنیز اولادس یا یس کلام میں سوید کران یا یس وارا کال بادامس ایتے اوس کھڑا کھڑا رحمتک نبی پنیو گوشو ماجید کلام بوزا یہ نزاسک میلاد مناون والو یہ نزاسک توحیدک دعویٰ کرن والو یہ نزاسک پن ماجونان موجی کار چھپ ونچین کتھی تگان یہ نزاسک پنس مالس ونان مالیا کر چھپ نیرو اپار کنی بیو میائی اوڑ پوست چنچین وین کلام ای تگان علماء ہچناوان دپان اگر کاغذز نیٹ کرن وول یاسی مول کیا بونٹ کیا ان پڑھ مویل کرن ہنگوٹ ہے اس نے کرن علماء کرام چناوان دپان اگر مول آئیسی دسکت آئیسی اس نے تگان سکول آئیسی گومت ہائی آئیسی نیٹھی کران دپان تیل تیمانی جو یشو سمول یمیس ربانی صلاحیت یس 5-6 بچن جو تربیت کران اگر ڈاکٹر بنو کمی ان پڑھ مول بنو وکھنا ہے مولود پڑھن والا کت کر صحیح مسجد وان اگر انجینر بنو اگر سائنس سک زانان اللہ اگر آج سک پیلس بناوان اگر آج سک گاڑی تجاز چلاوان وان ایچنا مالس پنس مال سندی خار امی چاہنی مال چنا باغ مزور کرم علماء چناوان دپان اگر ان پڑی آئیسی موج اگر ان پڑی آئیسی موج ہمیں آئیسی سکولک بطری وچمت تلپان ودمایا یتھو یاد یت میلاد اسمن یون والو یتھو یاد اگر ان پڑی موج آئیس علماء کرام ہچناوان دپان تیل تیچھئی موج ان پڑ آسن باوجود آخ انورسٹی آسان کس یونیورسٹی برابر شاہ ان پڑھ موج
مگر یہ تھیزا ڈاکٹرو انجینئرو اللہ پروفیسرو یہ تھیزا یاد مولوی صاحب چچی تھاون یاد یمن یاد نکیا یہ تھیزا یاد اللہ میں کون چھ میلاد مناون میں کون چھ مولود پڑھن خبر صاحب مولود ما چھم گوڑ ونان ژاوک میانس مولود اسمز مگر کرنا چھین مول تو موج رز یور کیوں کرنیا اگر یہ غریب ان پڑی موج وندانس تل زولن چانہ باپت پان تلا کہیر بلکہ روزن والی میں وال میں دی جواب وان میانی کنچی خدا بچپانس مز کچ لٹاسی موج وسمس رز مز اللہ اکبر کبیرہ یل تاپاسی آسان وان کچ لٹاسی موج انا رز مز وشنائی تریش اگر میں منگی از موج چھ منگی موج رات منز تریش گوڑ کچھ سو آسان الگ تنائی مز کن سیزنس اللہ چچک پنس بیڈ رومس مز آسان 50 ساسن بیڈ لگئیت وان چکر دچت ماجی دس دروازہ استل رات منز نظر خبر یہ موج میں چھ بزرگی مہس راتس بیمار موجی ود مئی پان اگر میں منک از تریش بدا پای کیا چون پروائی رٹ ہندری چھ مگر چما دل سمزا ڈاکٹر نوسی ون متمیز دیزی گرم تریش سوس پنن آرام تراوان مگر میں اس گرمی تریش دیوان چوسی ڈاکٹر ونمت بچس روز آب دج کران رات راتس پان ود مئی تت چانس آرام تراونس بکیا ہے کئی دیت بیا کئی نکین دیت دن وول چوی بدل میں ون خدا مین موجی یا چھ پلوائیں پیڑامت اللہ کہیر بلواز پڑھن خاطر مگر وازا ونزک تھی واز پڑھن والیو دبزک یتیا چھ پون ایوان مینس رشید صاحبس یتیا چھ سانین مولوی صاحبن پون ایوان مولوی صاحب یاز چھ بوٹ میں سپس تے آسان یاز 5 رٹ مسجد تے گچان یاز میلاد تے ونان یاز واز تے فرماوان یاز دستار تے دیوان واللہ مگر میں سید ناز کتھی کران چچینا سیاد پیوان ہارون بن بلک رحمت اللہ علیہ اللہ اکبر کبیرہ چچینا سچت انسان تی یاد پیوان شراب کس نشس منزوس آئیم اس تندور اسمت گری چوچ بناوان شراب نوس یوتا زور کرمت ماج کر آلو دبنس میانی گبرو میں چمک دود چومت میا ہمسائی پام دیوان دپان سے کیا روی موجی اولاد رچوتن مگر یا چون شراب چوان چو نبر کن آسان پیومت یہ چو بربل الفاظ سانین کوڑن ونان سانین بینن ونان نصیحت کریزیاس اور آو سیر ماجون دی اولاد ماجون نسمیانی گبرو میں چمک مزور پونسن پیڑ روشمت اللہ میں چمک پیچ پیچ کھاؤ نومت چاؤ نومت مگر میانی گبرو میں آچے چانی باپت چانی سمال سن روب کرمید برداشت بچس چانی مال گرمن سوارا لٹکڑی سرمن مگر چانی موجوب اسو صبر کران چانی موجوب اسو برداشت کران موجی کیازی اسو برداشت کران دپان چس میں ماہیا چروس مالین گرس مز اکس رہت آرام چکتیو چوی کہیر بلکی میانی گبرو میانی جوانو چکتیوی ماج بغیر رت وادن دون رتن تر رتن کترائیت آرام تو سکون یوان کیا نئین میانی گبرو سکون کیا جی چچوی رائز مول موج چچوی رائز خدا تو خدای سن رسول چچوی مول موج ناراض توقع تیزن سجدن رکون کیا من زکاة دنک تحجدک تیزن خیال دیوزی میشن موج رائز میں گیسن تحجدو سید رب رائز بجن بجن کرسین پر دینے رو پہنک توفیق خدا دینے تھے گود مگر بج کرسی پر وقت تیزن گری دانستل پہن واجن موج یاد کرن موجی پت کون چی کمت کہ بجے چیر گو تبن سو سکوڑ آئی میں اس رشید صاحب نیوڑ بکا چستی تس کالس آرام تراوان میں کچھ کیا وسان میں کچھ یوان کیا کھن کون چی مین موجی وان کھن ساروی ای کمت سکیازی پراران تبن بوسس رشید صاحب انتظارس رشید صاحب ان تشریف تبتی کھن
ژےٚ کتہِ چھُے میانہِ گوٚبرو ڈیوٹی پٮ۪ٹھ نیٖرِتھ اللہ کالجہِ منٛز نیٖرِتھ یونیورسٹی منٛز نیٖرِتھ ژےٚ کتہِ چھُے ماجہِ بغٲر یِوان ہوٹلن پٮ۪ٹھ کھٮ۪نہٕ ونٛدٕ ہاے چٲنۍ موج ٲس نا چانہِ باپتھ پھاکہٕ دِوان میانہِ نبی ووٚن مٔیٖزو ییٚلہِ یہِ موج آیی پتہٕ کیٛاہ کوٚرُتھ دوٚپُن کھڑا کھڑا روٗدُس یہِ موج ٲس الفاظ ونان بہٕ اوسُس پننیو گوشو مُبارکو بوزان اتے درٛاو صحابن سۭتۍ تشریٖف نیوٗ ماجہِ اتے درٛاو پتہٕ پکان رسول کریم ییٚمِس میٲنۍ پروردگارن فرمو میانہِ حبیب میانہِ مطلوب میانہِ مقصوٗد ژےٚ چھُیا دل یژھان مےٚ تہِ گوٚژھ دُنیا بہٕ بناو نمن پہاڑن سۄن یِم پکن چٲنِس نالانس پتہٕ یا رسول اللہ نہ مےٚ چھُنہٕ ضروٗرت اتے چھُ رحمت کِس نبیَس دۄد موج برونٛٹھ نیران اللہ پتہٕ چھُ صحابن سۭتۍ رسول خدا پکان اللہ یُس کائناتس رہبر تہٕ رہنما یُس کائناتُک ذمہٕ دار ییٚمِس کائنات ہٕنٛدٮ۪ن نالانہِ مُبارکہٕ کٮ۪ن گردِ پھلٮ۪ن پتہٕ پکان تمے صحنہِ پاکو خاک ملون شوبہِ جبین یتھ خاکے پاکس کیمیا کھوت زیادہ اثر اللہ یتھ خاکے پاکس کیمیا کھوت زیادہ اثر اتے چھُ اردان ساسن عالمن ذمہ دار صحابن سۭتۍ پتہٕ أمِس دۄد ماجہِ پکان اللہ ییٚلہِ مدیٖن کٮ۪ن پہاڑن پٮ۪ٹھ یہِ موج کھٔژ اونٹ دِتنس سۭتۍ اللہ کیٛاہ اوس سۭتۍ دیُتنس سۭتۍ والٮ۪ن کوٚرُن رخصت صحاب پھیٖرۍ واپس کیا پھر ییٚلہِ مہمانس سۭتۍ گژھان پتہٕ چھِنا واپس صحابن ہٕنٛز جماعت پھیٖر واپس مگر اردان ساسن عالمن ہُنٛد سردار چھُنہٕ واپس پھیران ہاے پان ووٚن مےٚ یہِ چانٮ۪ن تِمن قدمہِ مُبارکن میون عیال لوٚگ یہِ تِمن قدمہِ مُبارکن بلایہِ اتے چھُ مدیٖنہٕ کِس بالس پٮ۪ٹھ میون نبی نظر تھٲیِتھ مازاگل چشمانہِ مُبارکو ییٚلہِ موج چھس دۄد موج قدم تراوان رسول کریم چھُ پننہِ دۄد ماجہِ ہِنٛدۍ قدم گٔنٛزراوان یعنی کہ نظر چھُ تھاوان ییٖتِس کالس صحابہٕ پھیٖرۍ واپس یِم رُکے سون نبی چھُ قرار کٔرِتھ اتے ییٚلہِ موج گٔے بالس ژھایہِ اتے پھِر پنُن تشریٖف اشرف رسول کریٖمن واپس صحابو کوٚر عرض فِداکا اُمی و ابی یا رسول اللہ نا سوئیں مول تو موج لگنے بلائی سوئیں اولاد لگنے بلائی سانین چشمن ینگاش لگنے یا رسول اللہ ناز کو سوس یہ خوش قسمت موجا اتاز کو سوس یہ پانسیب موجا یہ کس بخت بڑ موجوس عظامس تلاز اس کریو زنیاب اس دی اتارو پمیز ماجون دبنک میانیو صحابو میانیو وفادارو میانیو غلامو میانیو داغدارو یا چھتوں جس نبی سوئی موج یمی ہاں بچپن گزورمت اوس میں سج میں اوس گزورمت امی سج یمی ماجب پنی سینک شیر چھس چاونو اللہ اللہ اتایا چھم سوئی موج ازامت میلاد مناون والیو مولود مناون والیو وچو ذات رسول کیا چھو ونا وچو رسول کریم کیا چھوی گوڑے چناوان یا چھم سوئی موج یلی بایم تد پہاڑس پیڑ واتنوس تد جوپڑی منز یلی بچاوس حتی یا اس نیبر نیران امیس اوس میں بغیر وار ایوان یا اس اندر اچان امیس ما اوس میں بغیر وار ایوان یا اس کوچ من للناوان تونجس رسول خدایس یا سمازام سوار بس یہاں تراو اتھی یہ اندینا یتھی یاد نکیم بیاک ساتھا بنیو میانیو ٹاٹھو میانیو عزیزو اللہ یم بینیاس نو بینیو کرو سبحان کوڑن تی قدر ہے کیا صاحبی میلاد چو یہ بنا بکر تک پر زدر کرتا بس
رحمت نبی علیہ السلام فرموون یم زٕ کورِ رچھ یہ کوڑ بنان پگہ موج چھنا یہ بنان کانسس گرواج یہ کوڑ آسان بین چھنا تھلا زون وچھو صاحب مولود کیا چھو کہر بلکیو تو ہچناو تو نا عالمین سانیتس وچھ درس کیا جو صاحب میلاد حتی نظر حاضر کن دو دیوان میانی گبرو تنا غزن پھتوچ مشین گر تھاوان اللہ حتی یہ چنام مشین اللہ سو کال تت بٹن دباوان صبح تی چیز بٹن دباوان کن دا کرزی میانی بایو تکلیف اللہ سایز میلاد چھ محفل من سایز مولود چھ محفل من سویز ماچ شرک بدت ایت ہچناوان سایدیز کن دو نظر ایسا ونان وچو صاحب میلاد کیا ونان صاحب میلاد فرماوان دپن میانیو غلامو میانیو صحابو مگر کہیر بلکیو یہ تھوزیو یار اشاروس ابا بکرس کن تیاسا اشاروس فاروق اعظم ہیو یارا بوزان اشاروس عثمانی گنی ہیو بوزان رضی اللہ عنہ اشاروس علی المرتضی ہیو یارا بوزان اشاروس مصعب بن عمیر ہیو بوزان اشاروس حضرت حنزلہ بوزان رضی اللہ عنہ یہ میں رسول کریم سنجس محبت ازمان دون اس گرواجین ترہو تا حنزلہ رضی اللہ عنہ اوڑ کو دنیا رکھ چنا چھینا عالم چوئی چک راتک مہراز ہو حنزلہ رضی اللہ عنہ اوڑ کو دنیا رکھ چنا چھینا شاہد عالم رسول خدا کرم صلی اللہ علیہ وسلم دبنت میں شبوز مدلائیوں من وعدکم حتی اکونا حبیلی من والدی وولدی والناس اجمعین نبی فرماوان گرواجنوں خود معلومتا خود کاربار خود تجارت خود گش ٹوٹا سن ذات محمد رسول اللہ ہو حنزلہ رضی اللہ عنہ اور مانیر چنشین شاہد آلو کران محمد عربی علیہ السلام دب نزنانا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن آلو گو میانین گوش تس بلالس میانی نبیو سے خریداری کر شزبہ پیارا میانی نبیو مل میں پانے حتمو چھمسنی مز مائی دل سے وائی نبیو یہ تمو چھمسنی مز مائی دل سے میان نبیو عزم یہ تمو آج سے کہیر بلکیو کرمز دعوت انت تشریف یا رسول اللہ تشریف انت کرت کرم دے احسان یس احسان رب چون چو قرآن اسمز فرماوان لقد من اللہ علی المومنین از باس فیہم رسولا مومنوں میں کرمو احسان نبی تیوڑے شرب دبان میں کرمو احسان یہ تازان تو روحنی طور تشریف کہیر بلز اندر کارت امام بوسیری سن پر تمام بیمارن شفا اتے فرمونک میانیو غلام